Kita nga ka tao phatalata hore na le banna bana jwale ya re fugalla lekgotla lena re tla gola dithaetsela ka tlhompho yohle teletse wa bona ona re quality jwang re kgethollehile jwang ke dipake bomme ba tla go fa plastic mona bomme a tela ba tla go fa plastic ke dipake re mo fe tsona ha o di fa le moetapele wa lekgotla la Kobotata re ntate bana ba le ba hao ba re ha ba tswa mona go rata ntse bana le lerato la naha Lesotho ba bana le hata wa sona jwale thai tsa bona di tsena ntate ba o leboa o ba tataisitse o go ile tsatsi lela ka tseba le o bua ka tsona ke ka lebaka la Kobotata ke a leboa ntate mo eta pele ha ke bula na bakana o ka tswela pele wa fa setjhaba sena ditaba tse re itletseng meaning gore ke tla lebella fela e be ba kolotsi ba ditaba mme mokolotsi ha ka la phama phamisa letso ha ke mo sifa a ipolele le go tswa Ibe ra musupa ke kopa ba kolotsi ba ka ke ba batla ke bue ditaba in a professional way ha re tlo go sana ha re tlo hlahisa mona ile kreatina ile o ba le sa Lesotho le Basotho ya le bona Ako pa metsi ya meta pele mo le batho be ke mana ka go pela ka ba sa ba tsela le batho be ma go ka 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 ta ma tsela ka ba Mon cameli. Batlhompedi ba ka le ntshwarela ke a gola thabo e kgolo e na le go fetola e na le go lebatsa motho dintho ge na le wa mphato wa gone a tla bua on our behalf mme a tla lebetse ditaba tsa gone ka go kgethehileng mme ke kopa go ntate eo se re mo supile go tla re buelelle a eme a bue beng ba ka ke a leboha mme Mothiba o thokolo e ntse e tsa dihazard se ga gela se re tlameha gore khute bona re feletsa mona gone ya ba re tlameha jole se re tlameha go phusha okay na e tsala pele le mnasi bomme le bontate dumelang matsatsi a na tlang ke dumela re tlabe re bitsa lepetjo la rona ke rata gore molemong wa maparamente ke le leboe setšhaba se ke se bonang tsatsing la kajeno le se siko ka ntwa ye molemo yeo re e lwanneng re tseba hantle gore ga re a e qala letsatsing la kajeno re e qadile ka 2019 e la yaka go ba le kgotso ra be re ikokobeletsa boemo bo teng ba re go la hlaka gore kgotso ye teng e ne e le kgotso ya mabele ntate Professor Nqosa Mahao nna ke rata go leboa ka tsela e kgethehileng ntate ha o entse qeto ya gore o etelle bana ba hao pele maparamente le setjhaba sena sa Basotho go tloa lekgotleng leno wa tseba ntate Mahao your ethics your principles your contact unoko ba sebetsa le motho o thweng Maswetsa unoko ba sebetsa le motho o thweng Hlaele unoko ba sebetsa le motho yo thweng Kabi ro setse morao tjena ntate ka dintlha tseno tse re boneng ona le motho ona le tsona go tloa ka nako ye
bomme le bontate ha ke batla ho ba motelele wa Ntate Mahao kwana a tlo bua ke batla hore ho setjhaba sa Basotho tsatsing lena le a hlokomela hore qeto ya ho ya kgetha diqeto tseo motho a di nkang ha ilo kgetha ntona ya COVID e re bontshitse hore ke diqeto tsa hore na o tlo robala o jeleng o lo kwa jwang sepetlele bophelo ba hao ke ba mofuta ofeng thuto ya bana ba hao ke ya mofuta ofeng ke diqeto tse ka etswang ke puso mme ke a le tiisetsa letsatsing la kajeno bathong ba mona ke Ntate Mahao ke Nto Moakhi ke nna ke a gola bane ba le ka kabineteng ke le jwetsa nnete motho a eteletseng puso ena pele le batho ba ipotileng ka ena ha se motho ya ka fang Basotho molemo wa dintho tsena tse ke di bolelang bomme le bontate re tloetse botona ha Ntate Mahao a supa tsela hobane ho ne ho sena thuso re ne ke be ra sebetsa tlasa ntate yeno ha ile mona e sebile a gutlela mane mo aneng a gutlela teng ka nnete ka bokgutshwanyane re kopa ho le tiisetsa re le maparamente hore ha re batle silivera ha re batle letho re ipatlela toka ya setjhaba sena sa Basotho re ipatlela bophelo prosperity ya setjhaba sena sa Basotho ke ntho e re itshetlehileng ka Ntate Mahao hobane mahlong a rona he is the last hope of this country. He is the only man. He is the only man with credibility in this country. Ntate Mahao, bodimo o hlola fatshe maparamente ana le a mang o tla tla o phatlalatsa ntate fela re entse ka bomo hona le ba bang e re entseng ka bomo re itse a dule hanyane mono mo ba dutseng teng he bomme le bontate le a tseba hona le maparamente a le tshepahalang le a le ratang le bano ba dutseng mono laeneng ba shebile na ka mona ho etsahala jwang ka mona ho etsahalang ke taba ya bona terene ena ya ba siya letsatsing la kajeno Ntate Mahao re lebohile haholo ntate re tla ho tshehetsa ka hohle re le maparamente le setjhaba sena se teng ho fihlela re ya 2022 re lo nka dikgetho hobane Kobotata yona e fedile ka leboha mokgethwa ka go la ithuta ona Nqosa Mahao se ke batla ba ka morao ba sa a be hloke le toroka le monna o mutwa ka hano fela la ha bua re le mona ka mpa ka khawa ma ntate ka thompo ntate ya go ntate o khatsetse ba tolotse ba ditaba tse o batla tseba bona tsa tsena ke se re le kuma ke ka bella kae se re tla katela ka parlamenteng ka mane ha le re bona jore re tshela le hlaba medidi e tsane ke a le ho kopela a dule a bua ntse a dutse re la tjhaba empa hona jwale no man's land ka tsela jalo nkebe ka go sa le pitso ka ne le ntumelle hle bomme le bontate ke hlomphe baetapele bana ba ka bao ke emeng le bona ke le tjametse mahlong ka yeno le ba siko ka mabaka ge le amohele lona baqolotsi ba ditaba bomme le bontate ke ka mosebetsi ya lona ditaba di tsebang hore di fihlele Basotho bohle mo ba ka bang teng e sita le ba matjhaba ge le bua mosebetsi o le o etsa le lona di-comrades tse tlileng kwano go tla ba dipaki ka jeno lena ba bang ba rona ke a tseba go ba le tloa hole mme go tla hwa lona mona ho re tiisa mmoko ke bopaki ba hore leeto lena ha re le tsamaye re le bana beng ba ka mosebetsi wa ka jeno
wa mokgutshwanyane e tswele se le o tseba go go tlatla phatlalatsa semmuso ka jeno gore ge le banna le basadi ke tsile lekgotleng la Kobotata ya Basotho ke itse gang sala moo ke ka baka la boimamelo bo bolelele go tiisetsa go bolelele le a tseba gore taba tsena di ka teng ka 2019 yaka ha ikodumela poelano e tla ba teng ka go lekgotla le ome kgotso e rene lekgotla le tale go kgutlela setšhabeng go matlafatsa selekane seo le tshwanetse go le be le sona le setšhaba empa jalo go betse hila ga qala ntwa ya bobedi eo le yona ge le kileng ka ditsela soso le ge imamelele go fitlhela ge ipetsa gore ha re ntse re etsa tjena Mosotho ya neng a na le ditebello o lahlehelwa ke tshepo e se fela lekgotleng la Kobotata empa dipolotiking ka kakaretso gobane bjalo no so bonagala gore ntho eo thweng ke polotiki ke moo go lwanwang teng ditakatso le ditebello tsa setšhaba di le bedi ke ka lebaka lena banna le basadi ba haeso ba ileng ba kopa ba re ruri mamello e fetile e tswele setšhaba le sona ne sentse se tsamaela ba bang ba kgotleng a mang ga ba bang ba ipetsa gore polotiki ke ntho e ditshila ba se ba ke ba ikamaganya le yone o ke ba le puso ya democracy mo setšhaba se se sa ikamaganye le dipolotiki nthena e ne e nonyetsa democracy nageng a Lesotho ka lebaka lena ba ile ba nkopa gore ke hule teu o thehweng ha lekgotla kapo mokga o motjha wa dipolotiki ka yen lena ke phatlalatsa ka pele ho lona beng ba ka gore lekgotla le letjha le bitswang ka gore ke Basotho Action Party le teng. Yes! Hopolo go hore ka Labohlano lena le tla lekgotla lena le tla be le ngodisitswe mane law office le bile le ngodisitswe le Independent Electoral Commission. Yebo. Empa ka lebaka la thahasello e kgolo eo Basotho ba bonahetseng ba na le yona re se re qalelletse go romela batshehetsi ba rona ka diqola tse fapaneng tsa Lesotho diforomo tsa ho nka botho hore Basotho ba nang le kgahleho ba qale hore ba ingodise e be ditho tse ntjha tse thehang lekgotla lena mosebetsi ono o se o qaleng mme le ho lona mona ba e ka bang ba ka ba le kgahleho ho na le banna le basadi ba seng ba beuwe hore ba ka tseba hore ba le tlatsetse difomo le itefela fela maluti a mararo e le hore le nke botho lekgotleng la Basotho Action Party. Bembaga
maobane khila ba sebetsa ka thata hore re thehe dikomitjana tsa nakwa se tlo tla bopa mehato yohle e yang pele ho tloha hana jwale e le kgaho ya lekgotla lena le letjha kgopolong ya ka e ka ba dikomitjana tse 15 kaofela tse tlo tla shebana le mafapha a fapaneng ka hare ho setjhaba ho sebetsana le ona ho hodisa botho ba lekgotla e sita le ho etsa mesebetsi yohle e hlophelang hore jwale ebe ho na le lekgotla le tsebang hore ebe le a sebetsa ho seng a ka jeng lena ke tlalehetse hore komitjana e ntseng e rala molao wa motheo wa lekgotla e se e qetile the first draft mme re tla e sheba e lokise e le hore bekeng ena e tlang re be re ka lekgotla le nang le molao wa motheo re a betse ba bang ba di-comrades tsa rona ho qalella ho sheba hore na re ka fumana ofisi kae ka hare ho Masehu e le hore mona Ntlokgolo ditho di tsebe hore na di tla fumana ditshebeletso tsa lekgotla ho kae. Amen. Ha bobedi ka lekgotla le bileng lehlohonolo ruri hore ha le thewa hodima banna le basadi ba seng ba le ka hare ho ntlo ya bakgethwa ba 20. Ke batla hore ke bale ba bang bao ba bang ha rena ba bala ka mabaka a kgethehileng Ao ke tla bala re na le comrade Motlatsi Maqelepo mokgethwa wa Meria re na le comrade Moshoeshoe Fako mokgethwa wa re na le comrade Tello Kibane mokgethwa wa Peka re na le comrade Mamoipone Senauoane ba siko ka yeno hobane ho thakgolwa tsela ha habo kwana mene le ka nepo hore ao ba teng le setjhaba seo se mo kgethileng re na le comrade Sekhamane mokgethwa wa Maputo re na le comrade Molefi mokgethwa wa dikgwele o ntse a le tseleng re na le comrade Motshwane mokgethwa wa Mphoso re na le comrade Nqosa mokgethwa wa Pelatsheng re na le Makataba mokgethwa wa Kurukuru ke
like the oldest member of parliament. That comrade Koma Mutibangu. And the comrade Moakhi Mokhetwa Maribama. Kenale comrade Kaya Mokheta. Kenale comrade Bana Gibao Katang Hogare Wani Bani Babang Katanazu they are who say you think I tactics. Yeah, live. Kalebaka, Ladi Palo, then I say, Kasen Kanaletona, Hustaki, Ove Sekola, leader of the opposition, Siklota Wela, Basotho Action Party. Mere Saikeleta, Abekena, Itasa, Hogena, who do comrade Tisena, Yatava, Le Bika Beloba Hoga Ajage. Setilo seno sa leader of opposition na kima. Kanne tege fiti sema tiriso. Momo haitane le na yo kayen le na kubo yo imosobola. Imbaga ikatele ka hore ke beile leihlo mmuso ona o teng o bopilweng ka masalla a ABC Kobotata le DC le ba tsamayang lebo kana le pelaelo e tileng hore ona ha se mmuso o ka tsebang hore o be le tshebedisano mmoho mme wa tlisa botsitso ka hare ho puso. Amen. Mabaka ke a makgotla a maholo a etelletseng puso ena Asaula Afurella. Let us see about one of the Honor let you melan. You don't go in a bit of hunting. Get up, Billy, and a Kutana, my baby. In a copana, big. Impahagele will live in Baga. The Creditena tenne safety. Ha, Huna, Copano Yali. The Hababamba Sebangoti, Barabakupa, Copano. Easy, the Hoka. How so Nalibu knew Gara ABC. They give a Copana the Bona. They are several not a very good man. Kimutriana Eden at Cosa, where Tapilebadi see Kaho Bukene Pebum, Kaho Rekisaba.
human trafficking. Mme ka lebaka leno ketapele ya DC re e ka nnete re ke ra ba teng mo motho ya jwalo a leng teng bona re tsebe hore na ho bile le kgwebisano ya batho le hona hore na e ne e tswa ke mang hobane ditaba tse jalo re tla di tseba ha tse hlaka kgotla DC le ABC maranaka di keke tsa hlola di sebetsa mmoho ha fela di ntse di na le diketapele tsa mofuta o jwalo tse pedi. Re boetse re lebelletse hore ha hona ba le tshebedisano e mofuthu dipakeng tsa boetapele ka party ba ABC le Tonakgolo e Ditulong le ka botsanna hobane ke a feta e ne le nna a neng a epa dipitso tse kopanyang banna le basadi ba baeso empa ha ke le tiisetse kopano tse jwalo di qetetse ho etsahala ka kgwedi ya Loetse selemong se fetileng ga ka lebellang hona jwale mathata ke haeba ho fetohile e ntse e le bona ba re belaela hore ha le mona re tswile ho tlotla qoba e nngwe hape ka hare ho ABC ka boyona moo batho bao ka sekgoang ka ba bitsang di-princelings sa motho yane e ke ka teng ho bitsa lebitso la hae jwale ba tlotla tsekisana hore na ya tlotsiwang hore e be mohlahlami ke mang ba ba kana ba bane kaofela ba bararo ba tseka hore e mong le e mong wa bona a tlotsiwe ke motho ya le ya mo tseba ke mme ho ke wa hlola ho loka letho ka hare ho ABC e mong a bona matsatsing yana o ntsa re ha ke nna ba tshik ma joko ke motshege ke mo fumane Mahao o tsamaile jane ke mo fumane kona ho tlato ona re itse khansalamu mme ke ka mabaka anana ke a qetela bimba ka moso ka parlamenteng ka mane banna le basadi bana ba haeso ba tla tloha ditulong tse ka mmuso ba o dula ka bahanyetsi jana ke ke kholo tse bona hore na bo titsa bo teng ga go pusena ka hore e be re thebula ho hloka tshepo mmusong wa Ntate Mahao kena ke ditholwana tsa peo eo ba e jetse bekeng e fetile ha ke kopane le yena Tonakgolo le motlatsi wa hae kile ga re mohlabelo o no o entse mona mo ke sa rateng ho bolela o tsitsinya metheo ya puso ya ba ke ntse ke bala sefahlego sa hae a le ka ho hana empa ka bona hore le yena ka pelong ya hae wa tseba hoba o entswe dilema mme ha se dile e nang le modimo ka hare ka mabaka ana haeba ditaba tsena di tla be di re kgutlisetsa pusong ka nako tse kgutshwanyane ba bang ba rona
ba tla be ba kgola ditholwana tsa peo eo ba e jetse. Ha ke bile ha kana le baka ka mokgwa o tshwana ke le leboe ka mamelo ya lona ke kgutlisitse marapo go maiki mona motsamaisi wa jase mme re tla amohela dipotso tse seng kae ke a tseba ke tswa ho lona. Ke a leboha. Re a leboha hlomphe moetapele le dipotso ke a kgola se di tla ba hobane re le baqolotsi utlwa o hlakile ho feta dithabeng. Ntate re tlameha ne go leboha ka o ananela kopo ya bakgetha bana bao ba ne se ba tsamaya ka ga mabato a dihlooho di inama. Ha o kena ka ga toropo ya Maseru bana ba o buisa ba re ntate Fako hantle bontate le tla fa bophelo jwale ne re fana ka bophelo jwang makgotla a mabedi a sa kgoneng ho kopana be le meralo e nepahetse hore na re ntsha Lesotho maqakabetsi jwang na ne le ka nana re dile mo boleng jwalo mo le bonyadisana re dipokolo tsa rona tjhe re le ra re ntate ra lebo mme ka ona ke sa lebise ditsebe ke leng ba ke re matsonyana a seng makae ho etsa tlhakisetso mona le mane ka kokobetso le tlhompho yohle beng ba kae e tla lebella matsoho beng ba ka ke bona la mme ke kopa ke anje ka borao ke bona la mme ke tla nka tlhatlhamano eno le se ditlhalosa beng ba ka ke a dumela beng ba ka le amohelehile ho thusetsa moetapele hobane tse ding ke nana di tla be tobile tsa lona ka potolo le maparamente. Ke a leboha. Ke a leboha ntate. Lebitso la ka ke Mmarafaele Mofubudi. Ke lakatsa ho qala ka mebala ya lona. Ke bona mebala e meraro e ke reng e hlahile ka botona. O tswa ho kae mme? Oh, ke tswa Lesotho Times le Sunday Express. Ke lakatsa ho tseba hore na mebala ya lekgotla la lona e hlileng e leng yona ke efeng. Hoba ke boela ke bona gare ke eno hodima tafole. Hona e toloke ha jwang na. Ke potso ya ka pele. Ya bobedi, le sa kopane tjena ntate o supile ka nepo hore le lekgotla le tlo thewa hodima ditho tse sentse di le teng ka hara ntlo ya bakgetho. Ke lakatsa ho fumana ntlhakemo ya lona hodima di 5,000 allowance tsane tsa petrol. Le sa fihla tjena beng ba ka re tle re tsebe ho utlwa hore na ebe lona le di beha jwang. Ke a leboha. Hlomphe yo ka ha se lo go ke hanya potso tsa ho hlemoga ka boikokobetso. Ke kopa fela ke re botsetse ya mana le lonje ena itse ka morao mo o ka re nka ka bomo re le maparamente e le hore tempe re tloza re di arabela mpe re arabele tsena tsa lonje e tle re ena ya di 5,000 o ka re nka mona wa re botsa wa re interview jwalo ka re ke a leboha. E ya mme ke kopa le letsoho jwalo ka tlhatlhamana le teng. Yeah. Yeah, it's fine. Let me give you a solution that we have. Tswela pele mme o itlhalose. Bontate sa ke re feng baqolotsi monyetla hlebeng ba ka le tla utlwa taba re ke arabela ka ha re na hore ebe re na le maiki ono o tsamayng fela ka buang ka bona sa re le mamellano beng bana. Ntate Mahao o bolela hore ka moso maparamente ao a tsamayang le lona a tla tshela ka parlamenteng. Ka moso ke nna. What is the exact date that is planned for the cross in parliament? And do you already have an exact date of when you are going to push a no confidence motion in parliament? Ke kopa la o qetela be se re araba tse tsa mothamono wa pele. Tswela pele mme o itlhalose. Come again? Digitize. So why you want to digitize the why you say
Okay, tswela pele. Nto Mahao le Nto Maqelepo, ke utlwile mo ba buang haholo ba mention ya hore e sale ba mamella empa ha se ka ba bua hore na ba mamelletse eng. Gale wala ka dia ka ba so tei. Ke arabelena ya mebala. Le a bona bomme le bontate dintho di tsamaya ka sekgahla se tatileng haholo. O etsa qeto ya mebala o ipapisitse le sepheo le tjhebelopele ya hao, mme ebile taba tseno di nyallana le lebitso leo o le kgethang. E ne le ha e le maobane fela ha mekgatlho le meraro, mokgahlelo wa maparamente, mokgahlelo ya bomme, mekgahlelo ya bomme le bontate ba kopane dibakeng tse fapaneng, ba hina taba ya lebitso, ba hina taba ya mebala. Mme haeba ke hopola hantle, ya lebitso e qetilwe ka bo 11:30 bosiu. Ho ba taba eo e qetwe ya ba e romelwa ho ditsebi tsa marketing hore jale ba etse logo, ba shebe mebala e ka dumellanang le lebitso le tjhebelopele ya lekgotla le jwalo. Ba se ba re file, empa ka ha ditaba tsena di etsahetse bosiu, re tshwanetse hore re ithute hore dintho tsohle di etsuwa in a democratic and a collective way. Ko hona jwale re tla sheba se ba re fileng tsona, re etse qeto ya hore na re ananela seo ba re fileng sona. Ke le ka hore ke re mebala e le e bonang mona e ka nna ba ke sesupo, empa ke hona e tla hlonolofatswa ha collective tsene di dutse mmoho jale di re re kgotsofetse ke mebala. Pascalina, letsatsi la ho tshela ka parlamenteng ka nnete ha re soka re le hlwahlwa, empa e tla ba dintho tse tla etsahalang matsatsinyana ana a beke e thwasa. Re ntse re tshwanetse hore hara tse ding itse re na le dikomiti tse 15. E nngwe ya komiti tseo re tshwanetseng hore re hlophise ke ya parliamentary caucus ya party ena. Hobane ke ha o se o na le modulasetulo wa caucus le mongodi wa caucus, jwale o tsebang hore o ka buisana le speaker. Ha a bue ka batho fela ba itlhahelang seterateng, o bua ka di-structura tse teng tseo a di tsebisitseng ka molao ka parlamenteng. Bontate bana le ba bang ba siko ha ba soka ba kopana hore jwale ba etse qeto ka hore na modulasetulo le mongodi wa caucus ya Basotho Action Party ke bomang. Me mamello o re na ne re mamelletse ke rata lebitso la hao. Ono se mona ho tloha ha re tloha le hakwe le pele re tloha le hakwe ho nona le motho ana sa tswe re bona fele hakona. Ho sa tswe re be ho no tingwe mabone ka le ho thungwa ho le lefifi
ya ba seponesa sa Lesotho se neng se hlabetse patsana ke ba intelligence se fihla se itshetleha ka mabota moo no mo tshwanetse go ebe o tla tingwa mabota mme ya ba bophelo bopolodi dintho di bile ngata bomme le bontate tse ding tsa tsona e ne e le tse bohlokwa hodima dihlooho tsa bana ba batho empa re la ra tiisetsa ka re Basotho ha ba sa thabela nthwena ya di-party tse qhetswang nako le nako mme re la ra leboha ke hona ha mafelong a 2019 mahlakore a mabedi a amohela poelano a ithera hore a tla sebetsa mmoho ha utlwisisa hore ke kaleho ya kgotso empa ha o ka baba ho ntso se jwalo le kajeno qetellong ya letsatsi motho o itjwetsa kapa o ipotsa potso ana o kene dipolotiking o tla sebetsana le ntlafatso ya maphelo a Basotho kapa hore le tlo bothithana ka ha bolokong ka morao ho sheba hore dilemo di se di le pedi ho haba bobeding le halofo nako e senyehile ke mona moo re fihletseng qeto ya hore ruri o fedile ka rona lekgotleng leo la diqabang le ditwantsha ba ratang ho tswela pele ka tsona ha ba tsweletse ha ile rona re rata hore re tshwaraneng ka matsoho tjena re hahele kgotla re ithekise ho Basotho re rekise programme tsa rona e nngwe ya dikomiti tsane tse 15 ke sentse qadile mosebetsing wa ho etsa policy tseo ka tsona re tla ya setjhabeng sa Basotho re fapane le makgotla a mang ka seo re di emela re dumela ho puso e ntle re dumela ho puso ya molao re dumela hore moruo wa Lesotho o tshwanetse hore o fetohe bobodu bo fele ka habo puso le tse ding tse jwalo ha e ne ba ka ba ra fihla qetellong ya bophelo ba parlamente ena re ntse re lwantshana ka mane taba tsena ha di bue le ho meeting o mong le o mong o ke ileng hona wa National Executive Committee ho bua ka hore na tsatsi lena re suspenda mang tsatsi lena re suspenda mang ha hona moo ho buang ka hore na hana re atamela ditlhoko tsa Basotho ka sebopego se hang sa ba Rise, Professor, rise! Ka nnete ke nna ke sa ka hlalosa ka ke bona ka nnete tsela be le taba tsa bona ka go kgabane ka teng go go nkopotsa mona ha re ba bona e le di kgang fela le gona ba lela ka le a tsoba nna le se ke di fumane le tirela ka ntlo a le tse ona le ama go me o go ithuta ko ena ke ati ke ntate ke nana tayo ke le futula o qetela ke ne ka nna e le gore tsebo gore go bona mama ba ene re ikamanye le dipehelo gore se re le beile la go telele ke le bona ka le bona ka hlompha ntho go itse re sebetsa ka teng lo flo tsala pele ke a leboha ntate ke ntse ke le Marafaele hape ke kopa ho botsa ntate Mahao go fumana fela ho wena ntate wa ka hore na o ka ba leqe hore fa lebitso la motho eo ya neng a se a rerile sehloho mohla seboka seo sa
sa lehakwe ke a pele. Ya bobedi ke lakatsa ho tseba ntate hore na lona nako eo ho ngolwang ka lona le lakatsa ho bitswa mokga kapa lekgotla na? Ke a leboha. Ke a leboha mera ka fale ska ba ka mhlomong ke against dipotso tsohle o ska ba ha ona motho a tla ba against dipotso tsa baqolotsi empa re ena mmena pele jwalo ka ho tseba re ile ra batho ba sebetsang ka ditaba tsena tse batlang tsena le tlhompho le tsohle ka nako nngwe o sa bitse mabitso a batho hore ke mang mang ana batla ho itshwetsa re batla hore motho a jwala ta itlhalosa tle o eme o tlhompho o se wa ka e ka ya ka bahla mona ke wa ska ba nka ka bona le potso tsa ho tse ngata tse tsohle empa fela re na eno o nampa a bontsha hore na se ne se etsale nalaneng ene re tsamaile ula ba le taba tse ditso tse re ile ka dijala ka mmele ka tshwarana ka matsoho re nana hore ke ntho na re kgang salamono ko bane ha e fele ka di empa se re sa batlo go kela ho tsona o ka tswela pele mongwe o ka tswela pele Oscar kgotsofale mongaka le ska ka o ya o mpotsa ditaba ya ka ona ntho ke e patang ha ona ntho re e patang mohamme fa o kgotsofale empa fela re ka o mpotsa ditaba hore taba tse di tsa bo 2019 mara lo ngola ka tsona ka neta re sa tswala re sa le mo zempa se bona re le ka tshwana ka matsoho empa ka morao tshwana ka matsoho ha boetse ba re ga boetse ntse re bona o ntse o sena thuso ke tena re ka ba 19 ga go ile ka kopo ka ngwa ba professor ntse go tla ntse gore nne ke mongwe ape ka le kana hape ka nne dine re o imetse tswela pele mme motho ke jore la ka mo go fitile ka teng Sala pele la bidise na go senda ke la ke se re ile shaba na go itele la holo Kuto ya ka e ba go Nto Mahao ona le sengolwa se ke la ka se bona marangrang a o nyene ya dina se neng se suggest hore na go yono le duna le ka la justice o bona hetse o sebedisa either hidden tactics kapa influence ya how the judiciary and other governance institutions to the extent that ditaba tse ngata tse di bonahala di etsahala mohlala ditabeng tsa sepolesa o no bonahala o sebetsa ka tsela e etsang hore dintho di ye ho latela takato tsa hao batho ba itseng e ona fela ba qoswang ba itseng ba seke ba qoswa jwalo jwalo re tseba ditaba tse bueng ke batho ba le posa ka nako e telele interest ke a gola ya ka ke o tseba hore na o buile ka taba ya rule of law gore le batho ba lakatsang go bona puso e hlwekileng gore na taba tse ka batho ba llang ka hore the judiciary or the legal system ya Lesotho under siege by the influence on the wilder Ludma Law Society and many other sectors here amana le puso ya setšhaba ka rule of law ebe ho na le seo ka se buang as a comment gore na tshebetso ya hao bile ka tsela e jwang ha re sheba tabanyana tse ka tse le sa fana ga le bona le bile o tla ya ga bana ga kopana la o qetela ke re ke mothama o qetela o le ile na a re tsona pele na ke tabana ra mayunwana ke setsa maafrika ke lakatsa ho ntate ke kopa ke tse o le ga le wa ne sa ga tabana ga mayunwana ke motse ka bo le ga le ntate ga le bona ntate ke se bono moya e ntate kana ke lakatsa ho tseba hore na metheo e reng sisile ka parlamenteng na le tsa dikgethong ka pentse le taba ya kotopo hape na ka parlamenteng le hore na le shebile hore puso e tlang kwa ke mekga le makgotla afe ka hloho ya teng le motlatsi wa hae potsa ka butla ka tjhe ya ka bana tse ding ne se butsuwe ke mme mona ke la banta go ba go dia le dia ga ba ba tlhobe
qala hore party taba e ne se re o mokga ya gabela potso ya Marafaele ke go na izena re bitsa re le mokga ka gore le food potso ya bobedi e ke ratang go e agabela ke ntate Ntao a tswa ntate Ntao teng ke dire journalist ha e botsa potso e bontshe hore ke journalist ka ho entse research. You don't just ask for the sake of asking. Doesn't make sense. How would we Nqosa Mahao who influence law society? Law society ke mokgatlo a diakgeno. An intelligent man would say, Ibe, where's our influence law society? Who re-eating? Kopano tseo ke bileng le tsona le law society ka boetapele ba tsona re buile ka health e teng ka hare ho mokgatlo wa diagente tsa Lesotho e etsang hore ebe dinyewe ha di tsamaye ka makgotleng mme ba dumellana le bona hore re tlameha hore re ntlafatse molao o diagente di ngodisitsweng tlasa ona e le hore law society e tsebe hore e be le kgalemelo hodima ditho tsa yona tumellano ya bona e ne le hore bona ba tla tlisa molao o jwalo jwale ebe bona go tsamaisa ka metjha yohle go fihlela jwale hlomathiso tse jwalo di ka ba tsa fihla parlamenteng ha ba so itse jwalo ke o kope moholo wa ka o tlo o sheba ripoto e entsweng ke SADC Lawyers Association e fanweng ha ke kgolo le kgwedi se fetile na ba fumane mathata e le afeng ka law society kabelo ya bona e le efeng tabeng ya hore ebe Basotho ha ba be le toka efe bua ka sponisi yana ka mmadi ba ke soka ke ba le tona sponisi kile ka kopua ena le matona a mang a mane hore re etse dipatlisiso ka hore na ke hobaneng ha seponesa sa bona se bonala se hloka botsiso ka go sona mme ripotong eo re faneng ka yona re itse mohlangwane ho tjhentjhang constitution ka 1995 hore ba commissioner ba sponisa commander ya Sesole wa LCS isitali wa NSS ebe jwale ha ba sa etswa point ke boto ya di professionals ba appointwa ke ga dipolitiki a le mong ke mohla ho qalehang ka ba ho etsa politicize seponisa sa Hapa Professor! Meritse di recommendation tse ho khutlelwe man mo neng re le teng ha constitution ena e ne e etswa ka 1993 hore batho bano ba ska ba etsa point ke mopolosi Hapa Professor! re itse hape ha ka 2012 ho beellwa dipallo tsohle tsa hore na batho ba fumana di-promotion jwang ka ha bo sponetse
jale e ba di promotion di etsuwa ka ho lobby ba politiki ke mahlo kale ha mo se ya politiki seponisa sa Lesotho batho ba tsamaya ba tlola di renke ba tlola di hlano ho sena test ya mofuta o feng kapa o feng Mary tse ho kenywe a clear human resource policy e regulating hore na ho ka motho a fumana promotion o tshwanetse ho ka tshite ka sa methati ya sena le tse ding tse ngata le ana tabeng ena le phosa khile ga re e re ka ha ke mothating wa ho hlopha seponisa botjha bao e bang bane ba se ba beletswe ka thoko ke commissioner a sebedisa matla ha ya ka go molao ba ke ba tshetsele moga go tshetsele moga ba khutlisetswe e le ho create an environment ya go seponisa se etse reform bua ka judiciary makgotla a molao makgotla a molao a Lesotho a senyehile ka mme a sentswe ke ba dipolotiki ka wa tima di resource empa haholo ka ho kena na le hore na ke mang a dulang setulong sa ka hloko ha ke re le a tseba ne le teng kaofela ha ho smakula dijaji ke le tjena na ke le letona ke sa tsebe ke se kutlwa go sola mabitso a senga ile palaising ka thiba ka re ho ha a di emere botse ka le ke le bolelle ba bang ba ile ba ya khotla mme bile re tseba bona tshisimetse tse di hlaha ka ya ba constitutional court Even Nqosa se phetonane Boga mohlongwana ba ga dipolotiki bana ba sa fele di rekiwe mona ba ho kena na le makgotla ao rona re na le thaselo re nne ka bodise kwe ka le bona na ho etsahala empa ke sa tsebe bona fono ena ka ene e tla bontsha ya kgola bekeng e tlang ka program ga o beke e tlang kgatlo la pele palenyana ha ke menya mekolokotwane eo ha ke tloa le ka le lene di siang ke hei o phatlaladitse puaneng dikgeo tsa baahlodi ba supileng ba lekgotla le phamela Lesotho Hati manga pa manga katang wala shala mona ngwana ha spying ha etse jwalo me ho tlotla etsa public interviews le tabel clear ka camera tsena tsa bo tsa lona le bona ga mane ha o kwa ikondi ma ho bile le fuele tokela le setjhaba ya hore le kenye le tsola lona monologe eo ya tseba ona amoela tjotjo he or she is not fit to be a judge yala ha ke tsebe na o kena na le makgotla ke ntho e tshwanang le ha hore tloela ho etsa ntho tse mpe ke se ke rometse molao mane mo melao e betlang teng o etsang reform the entire judicial e le hona hore dikgeo di phatlalatswe batho ba etse interview ke di-expert se hlahang ka bo molao wa mothetho e seng e be ba politiki ba kgethang hore na ke bang a dulang setulong sa boahlodi e senyeditse naha ke nthena o tekanang le mofuta wa baahlodi
which does not inspire confidence in the nation. You are a bit in that. Baba, my Kanete kalewa mem shudi. Ne yele mna jolo ga mo politiki to ska to wa. Mo ta ka sanctions ga go tla so le ditša. Ke tsa tabe ma ha o fela go re mmekere. Empa ba politiki bana ha ena e se batho ba tsaba motolo ka taba hantle. Taba ena o buang ka yona ke taba e sa le ba teng mo ba ka isa le thu ka parliament ya Lesotho. E hlalosa hore ha re mamela le ngata tse huka. E hlalosa hore empa ka mabatwana a thokwana ana e ba tsamani ba ka tse telele le ba ka tse telele le ka mabatwa e le ho thusa setjhaba sa Basotho ba no tseba hona budget ya Lesotho na maemo yana ika e se bile ka ka re ke mosebetsi wa bona wa go ba thusa batho ba batweng o tla utlwa ba phelang hantle ba kgorang ba re a se mosebetsi wa le parliament empa le parliament ka pele ya bo priest o tla bona ha manyeo mana ha o le thata o sna le kofi wa mo atamela e be o etsa jwang ya ba ho ba le ntho bitswang mileage for batho ba nang tsa mabateng ba khutla ba tla parlamenteng mona taba eno ila fa parlament ya hloho e tshosang hobane ha eba ha eso e le mokgotlo ke tla nne ke re ke travel 700 kilometers se se nang logbook e be ntse ke khutla fela ke claim ho fitela parlament ga tje taba ena ha ya accountable ye ba jala ya ba ho desire to go lokisa taba eno ya mileage e bitse petrol allowance mme taba eno ke tso re be e tso accounted hobane jwale le ha parlament e ne re ile ka pele ho di-committee ka me ho hlalosa bona tjhelete na e sentse kae bofula ile ba bothata e jwalo taba eno mme amara file ha ba bua ka dile wa nda kotopo o a ke nna la kotopo ke utlwile ka re ya kotopo ha e arabua me kotopo e hlile kwetse e se le ntho kwetse fela tuna go le ditulong me le tla dumelana le nna le lala e bona UK mona makgetlo a Boris Johnson a etsa tuna go le ditulong jale ha e bane nga sa batla o qhala mmuso ona le tukelo e jwalo fela e be ka tumelo ya maparlamente ya 2 facts elo bona ba le tate majoro ha ka bona hore ho hobe hobane ho tlo ba hobe o lokela hore la lobby ya parlamente a kenye motion yena jwale ya re mo qhala parlamente ba bona le 2 facts tla qhala ba hana yona ka me ga khutlele backbench lo ba mokgatlo wa thetsane shame to him jwalo ka hobane hera mogoka motho matla ka ena se re tlo mogoka hape e le tebogo o le kgotla la Kobotata o moetapele wa Kobotata Tate Thomas Botswaye Tabane kempere be motsotswane e ke tla kopa bo phato wa ka ge go le dithae tsena tsa rona ka tlhompho yohle ke di mmena ka tlhompho yohle ke di fe moetapele wa rona a tlampa tlo di fa moetapele ya re tate bana ba hao ba re tate ba o lebua ha e tse sa La Basotho kopana. Are e tse jwalo memba La kwa mwana za Tello plastic mbere mo kutjalla tsona ka plastic tsona ke pena ga mo fa be mbana o gamba di kise a o etse tsa tebo Sena ga se a hao. a re a tabanang ha ga tsa le tlo e tsele bana ba mo Se mabuya ke mabuya shabana. Bimbaga lona dithatwati tsa lekgotla lena la Basotho Action Party yo ha ke bua tena se ke ipiletsa ke le fereya ke re ho lona difomo di teng di ready
Ona jwalo ka le bona be tla ba tsa gona tabena e ntse fela sonta se fitileng empa tsatsing lena e leng la bohlano le difomo tsa botho se di teng re sile ba chamane sentse ba duotla ka ditempe e le hore e sa utlwang ka stempe se le tsebo ra se yona hobane ra tseba batho ba tlo ba bangata le a tseba ba khoshedi ba bangata ba tlo khoshela lone mona ne ke ba ke tiranta tse ntsa lone e se mo lebong wa lekgotla lena la lone le le ratang ke a le bua di tla fitla ho lone hang ho tloha hosane o tla bo tsheswa peitu o pota le Sotho ka ofela phidisia gohle ka ga mabatwa gohle ka ga ditoropo le ka ga ditoropo ka mona e tla re jwalo ka motlhompe ya ntsa tshwara o lo fana la zota tsa dikhala sentse re na le digezimo se re tla re di apesa ka taba tsena re ana o sore jwale re le bona ka mekolopo fela mono go le tsamaya le tsa motho ba rona ke a le mo anete embaga ha re tse ngata na fela ke tla bopa hore a ka re kwalle ka thapelo hape a ka re kwalle ka thapelo le hore ha re qetang re tle re bile pina setjhaba e le hore Nqosa Moshoeshoe a tla tseba hore a hlonolofatse naheng ya hae ka ke a leboha mme re kopa hore pinele sefela o kwalle ka thapelo ha re bile pina setjhaba ha re bile pina setjhaba Awesome.